Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ulakular ban penshna ya kasurok amkoi shnong pedeng dadaki trai jaka kia trailang ya kene ulakular habakren kumukongsan hakajing lekmen rong kusi balapanya da kedor bar shnong amkoi haga arterik uleber nganuat ban kular lada pipenyo jaka namar kum kini ki project kin aijing mentoi omtang ya kapateng ka bamenta Henry Watt ya kapateng ka banwan laong uba Preston Tensong Kedor bas nang amkoi kala penlong ya ka rangkusi shibenta ka jingken mau burom ya kitu kiriu rangba ki bla penyo ya ka kwai shnong ha omngot ka kudam hadauki ka surok amkoi nong bare lentiar bat madan football ha ka baide ber ka jing dawa jong ka shnong ban shimtino da ka PWD ya ka surok nong bare lentiar amkoi uba tansong la batha USDO ban le ya ka badan kam bat ban penrung no ha ka PWD map Naloru sembut Menteri Rangba Kejela Ladan langru Menteri Ketanat Pulih Putih ke Sorkar Jela baru MLA Kathan uba Lakman Rimbui UMLA Barim uba Stephenson Mukim ka Vivo Tolu ke Zo ke SDO Civil ka Amlarem Nalor kiwei Hadian ke jingelang uba Preston Tensong lap lipat ba ay kimau sa jingken mau na kabenta ka kui jongshong amngot Nadus nem siajar kendai span ripundreu hadu siajar kendai span ripupra Kamadan bol amkoi siajar kendai spa prapo hadu siajar kendai spa prapoi bat kasurok amkoi nong bare lentiar arhajar khat lai hadu arhajar khat san Ayat Pak Preston Tensong Deputy Chief Minister Jongga Sorkar Jungi ke Meghalaya. Jam. Silakan Boy. MC Panton mungkin. Happy. Kamu. Pemetaan happy jam. Tangi bu nomor sak jengken mau nomor ta ki riu rongba balong kinong seng nong bu ya jengken kam to song thau bat pradenam penjo ya kada we jungi kum bisa ngot we ke jaka wa penmi bisa jungi ba arpat de ka kudam na dauki ngaliyo kong kum ke ying ban ai wai man penmi bisa ta kada we Bat palai pat nang benta kemudian bol kami nanti kita way makin jok jangan kemudian bol makin kemudian bol kan kita bumi di kimat banong kong kan pau gini peteng benta begini kan mau gurom di gini seng di gini baru berusi kami pelong gini kita kajungi cisnen don kipol kiba wan kijing kerku kijing mentoi kiba pahuk pahai trong tau ki pelong ni kene karong kusi mo yasat kemen ni kusilang paro onde ban penmi fon you know ginu kam banyak kawai babai kors kamba kiba kirok kijo nya bam jadi soba nya sen unta kijing mut kene karong kusi kene karong gede kusilang onde karong diam kene de karong kusi karong de kemen de soba Sagway pat kemut magana karong kusi kalong gon penne ya kita ki nong rem ki magi nong shaman shwagi sat pelong kita karong diam baya srim kum karong kusi dagi pelong hanong bare kildo balong kirong le niam da kom tungki
nama kan yang kalong kebut kum kita kenusan ini kerong kusi nang kong siap nang pun pa ko jing sumu yo play bang liyo ko pun kelat entak sengi ban pun brom lembaga negara kusi kene kerong kusi ka jing isa de belong man laus nem naga benta ban penek pemsa ya kerti di stu jong pun beja bat sakawero naga benta kene ke voice jong kena jungi kena makin tip ban re kendong jaga kor brom ke bagi lok soman swa kala bu benta naga benta jungi rei mentau senem pada arja pun reu ngi pelong kena kene kerong kusi ban ken mau burom ya gitu kirang ba kiba labu 6 ya usok wa ya usok ngot jungi nang ta ya kunam hadau ki nang ta ya ketu kemudian football jungi lemba jungki kane peteng ke pamta kayo penukam majalaka football but pun ki players ki belami ang tu kila represent jaka state jungi ya ka district balkum ju apa subdivision nakata kadau kalau ngejar ku bakau but nakata kadau ni kum ke dobar senong ni pelong kenangi kene karong kursi mentak si ban ai burom ya kamati jong kene karong suwa mensuwa jungi na kaliang jonga ro ko morong basnong apan pau ke jing sungu ya oblay try kanrat bala ai yang kane kalat ba ni dala ban pelong ya kane karong kusi menta kasti na ka benta ban kema burom ya ki parim baca jongi bat kila penjok yang ni ko baong isketri ya kata ka kuai nong jongi ha amuan bat kudam hadauki bat kasurok bat kamadan football de na kaliang jongi ni snokben hadu kata-kata nemar bangi lala ban kudet ya kaneka kam lingba kecing tre sitom jongki pajba ki samla ki kenhei ki SST bos nong jongi ni la snokben hadu kata-kata de to ublay try kanrat unang karpu kerdo ya ki samla ki sampai ya ki longkmi ki longpa ba kinyo ya ka men kaphat ka bokot ka bakia ba kinang ha ka mai ka ji syuk nang ne sakman de na kalian jonga ko mo ba chnong tangkat tahi ka jing tmo kane karong kusi de na ka banta ban penek bisa ya kariti ke dustur ka basal long kirang ba men barem si sisen sisnem re na kalian jongi pade la kam don snemo ka to ka ne nyemlak ban pelong re mentau snem pade ni pelong kenang ya kene korong kusi de nang bentah une umon sa jingkan mau ya ki kirang ba barin jongi ki bala bu 6 ya ka sinong ka thau hi kawa kaba itna sam komong di hapo jonggan laka pete te niya persana kala banane kemru la shai andang ladet ban snai ani ka double nang te bislo hadu han thai hata mobil na kemen kem bagi toris tim toy na kelen sodo banwan siapa ni kerja ka jobi te na kata kadau ni don kam yaki infrastruktur tam kalian tiga sendiri kani ka memorandum ka bana kalian ka bos nong di ai kadai halor ka tanong rim te ka banga supa ban keren mengkot kumla batai iba romboi mena kumulu kalen meniro kalong tanggawi dong ini tresi tom ban kerpa kerpuan yang ditrajaka batin trajaka ladayo ngadut ban kular pamata bangin ai function kerpa ni genislo kasong setang hati na kalian kebosno nada kerpat litru ya ditrajaka Sreobaha ai jakalen namar balada ki ai jika mundai bapido ikatung leket berkat ni bisa diri lalu bio suro kajing mentoi ka bakrau ya ka jakar ka jongpi ka bayat ka surok lembang jong kani ka jakar ka jongpi kata kani ka bang magwa ban pentu ban terpang na kalian jongi ke surga kung mga ong pi kamtam na kalian jong tourism sector ni dakwa shisha ban wanra hati wei pakiwei kisnong kiba ngiyoi kiba bit kiba biang kiba ngila ban pelong ya kata kacaka kum ka priangja ya kikun kiksiu ya kapaten na jongi kaban wan namar ba pi nanya tu ya pi habengi paskuli tikun kan mau tangkawei di paskuli tikun wat om batang bangi dei banyo kapsoka
Kenau yang kata jenggot berat kini kita penduk nak lepas. Wat ong bah bagi pak sekuli kikun kita cuba kidai maniok kamsolka. Ngan aku ban ong ya pi penseluri kikun jong pi bakin lek kuli nang takin lek ru ikilan di baki kidon sap. Kalau benong di baki don sap hakal yang beturusin. Kalau benong bagi don sap hakal yang jong kajil suman. Kalau benong bagi don sap let's say haki wei kebentar jong diin jong. Kesorkar kadang bertabat penseluri di bakum kita. Mentani ong kata hospitality. Nantani ong mentawat ya kata ke wellness. Kikun samla joni. Kila ban lek ban penbit. Ban enda kiwan. Kintrei kinsengi pikam lajong. Mundai tam bagi trei ka mundai tam bagi trei ka kam lajong. Ki ai kamro ia ki wepa. Kata kade ke bas kota. Ki don ki flin jongi. Ki bangingi ai. Nyau 4% kade subsidi, lain 4% kade kalun. Kata kalun kade stop loan dia. Na jok ya kabakum kane ke kabuksia. Dengan laban ong ikiko kilong kene kilong pa. Ai lan ye kikun jong pi. Bakin lek ban puli. Bat ru bakin penbit ialah kajong kasap kapok. Ni menta mundun mapi ye kibat don kasap hakajing lakai. Menta subuh kidon kiplia kebabit aku football. Ladi ki disiplin ni bape. Kadon ke polisi na kesorka na kita kitama. Kabagi labu. Bakino kino kijilakai kiba hapok ke national level. Syanen kababot lakadei hapok ke national, lakadei hapok ke Asia, kadei hapok ke Brokaway, kadei ke Olympic. Lagadon ki samla jongi ke belong benungkong, ke belong baar, ke belong balai. Ya kita ngin ai direct ke kamsorkan. Perkat api haduk kata ni penselur. Ya kikun samla bai jongi ba. Kin penkebit. Ya kata kasap kapom kabakidon. Don kibanang kaput katet. Don kibanang ban ya aklim atau kaflim kapi jongi. Don kibakwa ban pemilih bon di opportunity di jalan kibangi na kesorka ngilak banle na kamta kikun samla kibakuta dengan kuat bantong yepi nama kata ko kilong kami kilong pa ai kajik neng di jigentui kikun jogi bakin long kibasno tu ialah kedong kasap kapok mendai mencak ialam baklang hakajing perkat, hakajing pertain, hakajuk ke pemerintah. Kentegi khud sama jongi ke basosi menyetu ipi. Lada don kadang-kadang ke advertisement di post ki bapero ke. Nama ke mobile ke don. Hakik syatan supaya aktif. Ngadon kiba khud sama kate supo kurus lah basosi. Ada ngakli balik ke set moi kata ke post kata kau ngintip. Tengok bunuh ngintip abah mobile tu di arcau bentar. Pitip ban ong utel kurspun uta udur bulau udur sudah. Yang kata pitip kat banyak advertisement ya ke jinglat kikam. Lane ya kita kiskim di baper ikut samla pitip. Tengah wa ban besok ya ke jingmut jing perkat api kita. Hikai ikut samla. Bakin pet ya ki babha. Ndai ban pek tang ya ki basni. Pek kambun ya ki babha. Ke mobile ka de babha. Ka bang dot kamsu ban lek ke kali. Dot kamsu ban ya kijap. Tang lembak ke mobile ko mo ba ormoi mena. Kata ka online application, kata ka online transaction. Ka bang ngile tang kata kalapit. Te kata ka bang apa ban ong ya pi kilong keme kilong pa ki kon samla mai. Kajuk ke pemerintah ong pi kelak pensuk sibune. Mendai syuk kumaki puan jongi mansua.
Ni mensuali school ko mau pihak ya 1,000 kilometer. Mulai benta kam dai syuk kumda. Mensuang orang pi na pangjur kibriu hablik be na kamet hadiah sau benta sam kita. Ada yang priu hablik be na kamet cikis nong mafer mla ya krejo. Mentang orang pi jia ke jin sosi 10 minit la piplut ke pertei bro awi.